Assalamualaikum, Namaskar, Johar, Khulumbai. गिबि-गिबियाव फैगौ बैसागु गुड फ्राइडे आरो আজি আমাৰ যে ৰমজান মাহ চলি আছে এই তিনিটা সকলোকে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। Sibiratau Sniti UPPL dele Zillani dan ini bagi orang mentu banjainai afadgiri nangkang habafadiko bekemane meher genang kalamnaya hefatrafanai bekemgiri manaw gede जोंनि MCLA आरो manaw gede CEM ni नेहाथारि राजखान्थि नेहाथारि माधव सेट्रि नोंथां हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि गागि दैदेनगिरि UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि आरो जोंनि सरकारनि लोगो गाहाय मावफुं खुंफुंगिरि आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि आगुनि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाजोआरि नोंथां जोंनि आगुनि सासे MCLA ब्रादार लबेन गुबुन सेलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन गागि नोंथांमोन सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन মই পোনপ্ৰথমে এটা কথাহে ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে মই কম হিন্দু মুছলিম বাথৌ খ্ৰীষ্টিয়ান ভাই ভাই আপোনালোকে ক'ব ভাই ভাই হিন্দু মুছলিম বাথৌ খ্ৰীষ্টিয়ান ভাই 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 হিন্দু মুছলিম বাথौ খ্ৰীষ্টিয়াन ভাই 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 जायाखै आं भाई भाई होनगोन नोंथांमोना भाई भाई होननांगौ तारमाने कि आमी BPF निसिना पार्थक्य আছে নেকি जों आलादा आलादा नामा आमी BPF निसिना নহয় আমি সকলে ভাই ভাই আকৌ এবাৰ কম হিন্দু মুছলিম বাথৌ খ্ৰীষ্টিয়ান ভাই ভাই হিন্দু মুছলিম বাথৌ খ্ৰীষ্টিয়ান ভাই ভাই थैंक यू बिराद गोजोननाय मोनदों आङो अर्थात আমার UPPL सरकार हल रायजोर सरकार हिंदू मुस्लिम बाथौ ख्रिस्टियानर सरकार किन्तु ताहानी जी BPF 17 বছর রাজত্ব করেছিল এই BPF পার্টি হল এটা কমিউনেল পার্টি আমার পার্টিটো রাইজৰ পার্টি হিন্দু মুসলমান বাথৌ খ্রিস্টিয়ান পাৰ্থক্য নথকা এটা ডাঙৰ পাৰ্টি যি পাৰ্টিয়ে আমাৰ সমাজখনত ঐক্যতা আনিছে শান্তি আনিছে উন্নতি কৰিছে আৰু আমি সত্যৰে ওপৰৰ জখলাত উঠিবলৈ পাৰিছো মই BPF-ক সেইটোৰ কাৰণে কমিউনেল পাৰ্টি ক'ব বিচাৰিছো दाखालि बावैसो हाग्रामानि बिबनां मनमुन ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर'नि दिनाव हत्या लीला जय्यआ बारा जादों जोङो लाजिदों जाय मनमुननि बिगुमैया মই বড়ত কৈছো দে বেয়া নাপাব মানে মোৰ মনো গালি আছে এতিয়া বড় ভাষাত मनमुननि बिगुमैया undisclosed मोनसे आर्म्स अर्गानाइजेशन दादोंमोन बिनि मुङानो जादोंमोन BRTF बै BRTF नि गेजेरजों मोनसे समनि डाबल पिनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना होसो दाउ अमाफोर बायदि सिथारदोंमोन मोनसे समाव साहानि मानसिफोरखौ NDP होननानै बिथांमोना खोलाहा थांनो होआखैमोन
आरो दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि गेजेराव हिन्दु ख्रिस्टियान बाथौ धोरोम राननानै जोंखौ बर' हारिखौ बोखावफ्लेदोंमोन। এই উত্তৰ সাইডে থকা যিমানখিনি ৰাইজ আছে বিপিএফৰ মানুহে কৈছিলে সিহঁত হল খ্ৰীষ্টিয়ান এনডিপি সাপোৰ্টাৰ আৰু মানে মিथिबाय চন্দন ব্ৰহ্ম बिथांमोना बाथान खुलुमग्रा ओइ साला बाथान खुलुमग्राखौनो 200 बान गरखौ मोनो होनोमोन फाग्ला बाथानखौ कि खुलुमबायो मानसिया सोरबा खुलुमा बाथानखौ खुलुमा आरो लायनो जोंनि बाथौफ्रा जौ बथलसेजों बायजायोमोन बायजायो जौ बथलसेजों बायजाया नंगौ जोंनि बर'नि संस्कृतियाव रीति-नीतियाव जौआ नागारहायै मोनसे खोन्दो बे जोंनि हारिमुनि मोनसे खोन्दो बिदि होननानै जोंनि बाथौ धोरोमनि बाथौ सिबियारि जोंनि बिमा बिफाफोरा आंगोफोरा जौजों बायजाग्रा मोनसे धोरोम सिबियारि हारि नङा बिपिएफफोर बुंनाय बायदि आरोबाव ब्रह्मखौबा मा बुङोमोनथाय आं खोन्थाला ना मालाबा बै एमपि इलेक्सन फैबा खोन्थानोसै आं खावसे आद्रा दोननानै जाजोबबाव बिदिया गेन्द्रा जायो नालाय बिपिएफआ मोनसे बाथ्राखौ होनदों दाखालि हत्या लीला यज्ञआ बारा जादों हाजार हाजार मानसिखौ बिसोरो सिथारदोंमोन हिन्दु आरो बर' माजार पार्थक्य आनिছিলে बर' आरो मुसलमाনৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিছিলে বৰ আৰু আদিৰ মাজত ঘৃণা সৃষ্টি কৰাইছিলে যাৰ ফলত এখন গাঁৱৰ ৰাইজে আন এখন গাঁৱত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিলে আমি তাৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰো হাগ্ৰামা এজন অশান্তিৰ ৰজা ই হ'ব পাৰে অশান্তিৰ ৰজা কিন্তু এজন কাপুৰুষ ব্যক্তি बिथाङा कापुरुष बिथांखौ जोङो पुरुष होननानै बुङा मानो मिथिगौ थांनाय 2 বছৰত हाग्रामाय एसेम्बलित एबारो भरि निदिले एखेत हल कापुरुष कापुरुषৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰটো ভয় কৰি পেলাই তেওঁ আঁতৰি থাকিছে আজিও আঁতৰি পেলাই লুকাই লুকাই ৰাইজৰ সন্মুখত গৈছে মুছলমানসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই কৈছে মুছলমানসকল আপোনালোকক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এডোখৰ মাটিও দিয়া নাই বুলি মই দম্বলি মাৰি ক'ব পাৰো কিয়নো মাটিটো মই বৰ্তমান সম্ভালি আছো আজিৰ দিনত বিটিআৰ বা বিটিচিৰ বুৰঞ্জী যদি আপোনালোকে চাই যোৱা 17 বছৰে 2 বছৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলিছে তাক মাইনাস কৰি পেলাই বিয়োগ কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি 17 বছৰ বিটিচিৰ বুৰঞ্জী চাই কোনো মুছলমানৰ নামত ঈদগাহ মছজিদ আৰু কবৰস্থানৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটি দিয়া নাছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়া নাছিলে কিন্তু সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে মুছলমানসকলক মাটি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিছে গংসেবে খ্ৰীষ্টিয়ান গিৰ্জাनि मुङाव जोंनि बे हालामाव सासे एमसिएलए दङ निसिमायाव बिथाङा गावनो ख्रिस्टियान आंबो सासे ख्रिस्टियान बिथाङा इएमबो जाबोदों किन्तु नैबे हालामनि ख्रिस्टियान गिर्जा थानाय बा ख्रिस्टियान सिबियारि थानाय गिर्जाखौ जे रेजिस्टार खालामना होनांगौ बेखौ बिथांमोना गोसोआव गैया किन्तु जोंनि दिनाव बे थांनाय 2 बोसोराव गोबां गिर्जाफोर जाय गिर्जाफोरखौ जोङो नर्म्स बायदियै बिथांमोननि हाखौ जोङो रेजिस्टार खालामनो हायो बेखौ जोङो खालामनानै होगासिनो दङ आरो नै दाखालिसो नैबेनि एनइएलसि मोनसे मिशननि हाखौ रेजिस्टार खालामनाय प्रसेसआ जानानै थांबाय माबोरै मनमोहन ब्रह्मआ दिनै जोंखौ कमनेल हत्या लीला यज्ञ जागासिनो दं होननानै बुंदों जोङो मिन्थिया
আমি লাজ কৰিছো, কিন্তু ভালো লাগিছে। যি অসত্য ৰজা, যি এন্ধাৰৰ ৰজা হাগ্ৰামায়ে যোৱা 17 বছৰে আমাক বিটিআৰত থকা 35 লক্ষ জনসাধাৰণক এন্ধাৰত ৰাখি পেলাই জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। এমুঠি ভাতৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল। তেনে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আজি শান্তিৰ কথাটো মুখৰ পৰা ওলাইছে। হাগ্রামানি खुगानिफ्राय शान्ति जात्राखौ खोनानानै बिथांनि शान्ति जात्रा खालामनायखौ खोनानानै जों गोजोननाय मोनदों। Most welcome Mr. Hagrama Mohilari, you do and go ahead. শান্তিৰ কাৰণে আপোনাক আমি ওয়েলকাম কৰিছো, অশান্তিৰ কাৰণে নহয়। আৰু এই শান্তিৰ যাত্ৰাটো জয়গান কৰিবৰ কাৰণে, চিৰস্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক আকৌ এবাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো। আপুনি এছেম্বলিত আহক আৰু আমাৰ লগত এছেম্বলিত ডিবেট কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ চলাব লাগে। ঠিক আমি যে কেঁচুৱা এটা দৰে আমাৰ চৰকাৰ, সেই চৰকাৰক আপুনি আমাক সহায় কৰক। আজি আমাৰ বিটিচিত অৰ্থাৎ বিটিআৰত সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলোকে কথা ক'বৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে। সকলোকে নিজৰ নিজৰ পবিত্ৰ ধৰ্মস্থলত বা ধৰ্মস্থানত যাবৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে। কিন্তু হাগ্ৰামাৰ দিনত এইখিনি কাৰ্য কৰা নাছিলে। সন্মানীয় শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো। আজি আমাৰ বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলোৱাৰ লগে লগে সকলো ব্যক্তিৰে সকলো জাতিৰে সম অধিকাৰ, সম উন্নয়ন অৰ্থাৎ সম বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। रावबो सुबुङा दिनै हानि मोनथायनिफ्राय जानगारना थाङाखै आरो थांनाय नङा। बिथांमोनखौ जोङो एसेम्बलियाव फैगौ 4 आरो 5 एप्रिलाव जोंहा मोनसे एसेम्बलि दङ। जोङो प्रिपेयार जानो थाखाय नैबे जौसांनि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामहरबाय। नोंथांमोना रोजा रोजा हाखौ दिनै इनक्रस खालामनानै साहा बागान खालामदों। रोजा रोजा बिगा हाखौ, बे रोजा रोजा बिगा हाखौ जोङो दिनै देरहासारमोननि आखायाव थांनाय, रिहनमोननि आखायाव थांनाय प्रमिलाया बानायनाय साहा बागानखौ जोंनि प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननायाव जोङो एरखुनो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय 4 आरो 5 एप्रिलाव जा एसेम्बलि जागोन, बे एसेम्बलियाव नोंथांमोना थुंग्रि आरो दाहार लानानै फै होननानै आं नोंथांमोनखौ बे जौसांनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। जेखियानो जायाथों, जोंहा गोबां बुंथिगिरिफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ। आं चिरां जिल्लानि सासे सोद्रोमा जानानै, सरकारनिबो सासे सोद्रोमा जानानै बे चिरां जिल्लानि 7थि जथुमायावहाय बरायनाय जाबाय। आरो जोंनि चिरां जिल्लानि जेसेबां रायजो राजाफ्रा बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय, जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय हामबाय होननानै साफ्रोमनोबो फैगौ बैसागु, गुड फ्राइडे आरो सोलिबाय थानाय जोंनि रमजान माहनि थाखाय हामलायथि हरबावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। थेंक इउ। साबायखर थाबाय।